Ubuzi kubona imbwa mwakuranye ipfuye gwagashinyaguro. Naho inzoga yahiyenga ibura umusogongeza. Uvuza gute? Mana wambonye. Naho wakoreye amabi hose gusa aho nahanaguye icyaha. Ariko mwami Yesu, iyi niyo viziyo benshi baririraga. Yego niyo. None se mwami Yesu, urabona utagakwiriye kugira ibyo uhindura? Ubwo urashaka kuvuga iki? Oya nawe icyo ndi kuvuga uracyumva. Ugize ngo nta kuntu umwana w'imyaka 15 ku isura yaruta umusaza w'imyaka 40. Icyo si ikibazo cyanjye nk'umuremyi. None ni icyatwiri. Ubu ni yaranteye umuru. Cyaze Saruti kuba umunkuye imbere. Kuko nari furisi nabasha kumwikorera ngo mushobora. Urakoze cyane muhaye umugisha. Ako kantu kafura utaza kukibagirwa. ugize ngo Mwamurashona. Kuko niho tuvoma inaji. Urakoze cyane. Ikibazo si igitera, ahubwo ikibazo ni ikibitera. Ushaka kuvuga ko twira ari we kibazo se? Wowe ikibazo si twiri gusa, dufate nk'aho mu ijoro watandukanye na mama Yvonne ryari. Mana wambonye. Naho wakoreye amabi hose gusa aho nahanaguye icyaha. Okay, njye ibyanjye tubikwame kuko nibutse kwikingira. Ibyo ntacyo bivuze. Nk'ubu twiri niba yaranduye koko. Ikibazo si icyo, nimukomeza amabi no gupfa bizazamo. Reka njye sindimo. Siba, ibyo byose wibwira urishuka. Ako mama. Stopa. Mama urambaza iki? Kabazwa mituweli utarakugwa ku cyiciro. Ako twi. Umuntu nkawe. Nakoze iki? Gakora inyima mu kanwa. Kuba imyaka urimo. Niyo kubana na ba mukabyara. Kabyari kazadondo ubwongo. Wowe urinda kumenya abo tubana bose. Wowe sura nda gushaka gutera abantu mu rugo. ugize ngo Uziko bira bintu bikomeje byakugiraho ingaruka. No gupfa byaziramo. Ariko ko ubuzima ari ubwanjye muranshinzwe. Ariko umenye ko nubwo ubuzima ari ubwawe natwe kugushingura ari ibyacu. ugize ngo Ngari ibyanyu. Naho inzoga yahiyenga ibura umusogongeza. Uvuza gute? Twina nakubwiza n'ukuri. Wowe nupfa mbere yo kugushingura tuzagukubira. ugize ngo Kuko nawe utandukane n'uyahuye mu mugozi. Kagura mizuru rimwe. Ubwo se muhungiriye. Tutakugirira imwese. Ubuzi kubona imbwa mwakuranye ipfuye gwagashinyaguro. Oya kera imyihorere. Baca umugani mu gifaransa ngo uhuze ubwenge yumvira mu kavuyo. Azibuka ko twamugiraga inama atari no kubasha kwimanira agakombe k'igikoma. turashize none.